Hrvatska, Argentina 0-0 za sada. Hrvatska igra sa gostujućim igračem Mislavom u napadu, odnosno Rakitićem, jel? Ovo je bilo opasno po argentinski gol. Kremenko je tu napravio izuzetnu akciju. Ernesto udara, dodaje Rodrigo, Rodrigo dodaje do Mesija. Messi pokušava ništa, ali Mandžukić blokira. Evo dodatni komentator dolazi. Ako ste primijetili, gol naših domaćih izgleda puno manje, puno uži za razliku od stranačkih golova. Neka, to nisu još primijetili. Neka nisu primijetili. To je takav standard. Neka još pomognu krtičnjaci. Nego, evo ga. Još nije bilo golova na ovoj utakmici. Rodrigo udara, Ernesto dodaje, pokušava nešto, ali ništa. Mislav se suprotstavio Kremenku, nije uspio. Marko puca, Rodrigo ga dočekuje, Kremenku dodaje, uzeo im je loptu. Kremenko dodaje kome? Rakitić. Ko je to? Rakitić? Nije. Ne znam njega, pa zato. Neki. Bravo, fenomenalna akcija Rodriga, ali nije uspio ovoga završiti. Igra ko Messi, tako će isproći. Da. Bravo Marko! Odličan pokušaj Marka, ali blokirano od Rakitića, Mislava. Ovo je nevjerojatan susret. Bravo Messi, odlično Messi do Rodriga, ali nije uspio, toga je malo se preračunao. Šta ćemo Messi? Messi po običaju inače ide kući, ali ovaj ne ide, ovaj se ne da. Ovo ide u finale. Mandžukić, drži tamo, gledaj, nemoj tu gledati okolo. Ovo je naš momak, ne znam kako se zove, zvaćemo ga naš momak. Naš momak dodaje, pokušava driblat. Protiv Rakitića. Rakitić, Mislav mu mrsi konce. Rodrigo dobiva loptu, fenomenalno dodavanje do Mesija, ali nije uspio. Bila prilika, ali... Marko i naš momak nešto pokušavaju, međutim nije uspjelo. Mandžukić, Messi ga blokira i to je out, tema lopta je izvan igrališta. Kremenko dodaje, fenomenalno je našao Mandžukića, još jedan put Mandžukića, ali ništa. Rodrigo je blokirao, dodaje do Nesta i naš momak daje gol! Gol! This is parent of Caballero. What? This is goal of Caballero. Sorry Caballero, you are not good. Go Messi. 1-0 za naše. 1-0 za nas. Hrvatska. Ne, Jarušica. Stirite francusku kukuruz! Gdje je golman? Jarušica protiv Argentine. A gdje je Subašić? Marko udala, Mislav blokira, Mislav pokušava, Mislav. Messi je kapao. I lopta izvan gola. Dragi gledalci, uživo. Messi. Rakitić. Messi je u banani. Rakitić je pristao igrati za Barcelonu inače. Za Argentinu. Kaj sad? Prekid utakmice dok se parkiraju vozila. Pa mogu si vani parkirat, sad je 10 minuta. Vraćaju se golovi.
Poluvrijeme, ovo je poluvrijeme iskorišteno za parkiranje vozila na ovom parkiralištu, odnosno igralištu. Evo, kreće Park drugo igralište. poluvrijeme. Hrvatska vodi 1:0. Messi ima loptu, Messi je krenuo u napad, ali Messi ima predugački. time out. Marko nekud otišao. Osvježenje. Mandžukić pokušava nešto, Mislav ga blokira, odnosno Rakitić. Do 2. Ko prvi do 2, taj je pobjedio. A? Kaj ne možete više. Znači ko prvi da 2 gola. Messi nema snage. Rakitić, Ernesto dodaje do Mesija, Messi, Rodrigo u napad, Rodrigo stativa. Ovo je bilo gusto za Hrvatsku. A Argentina opasna i dalje. Nevjerojatni su ovi Argentinci, ne daju se, iako gube 1:0. Bravo, ovo je naš momak, njima daje gol. Kremenko, ništa je. Au. Ovo je nevjerojatna utakmica. Utakmica puna napetosti nema. Naš momak se ispriječio ispred Rodrigo pokušava uzeti loptu. Ali ne ide. Mandžukić nešto pokušava tamo u krajem Argentina je suzila gol, gospodo. u ljevom kutu. Suzili Marko dodaje, Rodrigo blokira. Bravo Marko, tamo ga Mislav, odnosno Rakitić ometa, nije uspio, lopta je otišla ispod auta. Čeka se dok se dohvati lopta, Rakitić se dograbio lopte i ništa nije uspio. Iako se... Joj, komentator je dobio po jajima, i nemojte tako, ljudi moji. Rakitiću. Pa još nisi dao gol. Ernesto i Rodrigo razvijaju napad. Rakitić tu igra ključnu ulogu, pokušavaju se domoći lopte, ali ništa, i ovaj put je lopta u autu. Ernesto izvodi početni udarac. Dodaje Rodrigo, Messi nema kome dodati. Kremenko ga blokira, Kremenko udara, vodi napad, Ernesto se domogao lopte, dodaje Marku. Naš momak tuče na gol i ništa. Slabo. Trebalo bi bolje pratiti utakmicu. Nije se razvio napad kako treba. Nije imao kome dodat. Imamo i gledalce na balkonu! Ajmo za gledalce na balkonu! Idemo. Bravo, Kremenko. Hoćemo video. Hrvatska je pobjegla. Je to 2:0? Ovo naš momak se ne da, opasan je. Koji udarac. Ovo je skupljač lopti iza. Kremenko pokušava razviti napad, dodaje Rakitić blokira njegova nastajanja. Ali u fonu. Mandžukić nešto pokušava, Rakitić ga blokira. Hop, tu su Messi i Kremenko. Rakitić. Ernesto je dohvatio loptu, dodaje Messiju. Messi i pokušaj, je li to gol, je to pobjeda? Iako je Argentina bila bolja, dobra, Hrvatska je bila bolja. Bravo.